Ola saman ganwa di Workers Federation KARBI ng committee atong pen Samson Singh ti memorial para kalong kacheso. Ingko na trokang ding KARBI lamay na maya may pi apartment tiri ka mamaya atong pen chisik chedang pontanglo. Di purong supilong itador ke pabada patag KARBI Youth Organization at tumpen kachini Japan birda kapachete. Kardom KARBI Prime News salong penili thari chisong tera nombir tang ton pen RJ tham. Ola saman gamwadi Workers Federation atum kachisong along pacheton dun si KARBI anglong ang gawadi Workers atum penta pini arkoy ni pai kretrok siardi Samson Singh ti Memorial Park along kachisong asay padu. Labang suka chisong sai ke kedam tang pai kunia ciklo ni pai sir kepen Christian ni an ni thoma parman India Parliament along ka chisong lapen pinbura lo kipi bajara sai pado ponlo labang salong anganwadi workers atuma phan ciklo jona bainong sika suri kriner keban paban nang jilapen kampen kisang tang atuma phanta pension atang ka ciklo jona along sika suri ke thoman pinang jibusi jong ponlo lapen kedam tang mati joni pai pho ani sitame State Chief Minister aphan labang saputak pachinilo bon sitame piniari an tala solam RD kipi peret ajoini si pininilitum all Assam Anganwadi Workers Federation KARBI Anglam Committee hinpen kachesong asai padopon lopusi Urban Project Secretary basa pitiso pe hinpen pachini nil tum ke doponang ko kalam thai ke lapuson hello nil tum ke dam tang penangan arni pening tum chesong ponlo nil tum akam bang dukpik nil tum ke claim nangji nil tum center non tum usomar phan lo che than nangji la pening tum 11th register crazy la ni tum che maintain nangi la song bang samya khuni tum kitun ke dang kam tani tum claim po nang si usomar phan tum pecho nangji la penam paras tame bang ko an si la da pregnant doma lactating doma ni tum alang tum nang same home visit dam nangsi la pen WHN e de arni a hot di la son se la ene matum wang po healthy hot samin tum hadak samay chetong do nangi la puson sin tum ke claim do nang la pen asa dom nang samay tum cherap do nang chite bon samay ni tum aphan di central gov la pen state gov atum ni tum han piniar ni anta suri ke thom sin tum hani pi bob la si nona hot la ana hormo dor ki so honi tum puson si suri ke thom pen tum rengun po ma la lo ni tum ke mang la pen ni tum hang lo lang li tum aphan ni li tum aphan isi sakuri po hisam ni li tum aphan hisap nang en ponang po lapen akiong enai ni lichong han chekloi jon long suri krena ke patang kani chum han nang piponang ji lapen retire ke dam tang chuma phan pension chekloi jam pen suri ke thom piponang ji lapen first me la puson se ni tum ke claim ponang ji ke dam ponang ji akam do pik hadang ni tum ka do ka we ke tok pon et ke dam tang tarik sir kep and tarik crazy ni tum dil hirong supi long hadak Parliament Street long ni litum hadak straight pe do pon lo hala so ni tum memorandum pipon lo lapen central government ni tum han che check lo nang chingwai pipo ko te bon sa me piniar ni an ka chingwai phan tarik isian naten tum hanang pipe la pen ke dam 10 December tarik khor ni nilitum akop puthak digoli phokori along that state along chief minister la pen ke director office ni to memorandum pipon te bon sa me piniar ni tum hanang chingwai pipon pe dap na join ni se pini ni tum all India ni tum Anganwadi atum an ni tum strike do ponang kok lo jindabad ni Anganwadi jindabad 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 ni Anganwadi kon ni jindabad 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 Ingko na trokang ding KARBI lamera mai ningkane sega mai pi hanjang lang so don sure klamalong sure hinero cleaner kep ningkana parman kiwang je arkoi ni pai cleaner kepen ni pai ingko rai si ni plia parman apan tiri kama mai atum penche sek chedang pontang lupusi pini arkoi ni pai kretrok siarni kat news apherang ke anon terang pen birda nang pale labang soin kora trok ang den KARBI lamet amai pika paman ponjia phantir ka mamai to pen kachesik kachadang pon lake break jamahan lapen an kitun ke dang atang chunam longji ason kitab chunam dun longji KARBI ang long chunamas kausul ke parlo break jamasai kama tum penta ason chepek lang dunji lapen chodor cholang hiti kulat along pen ason hormut chunam longji pusi KARBI lamet amai tirika pachatha convener Bishnu lek thela pen pachathang asan chom a chairman Ruby Rongpia tum pen birta pachini Di Puele constituency ang kang lapen lumbajong MEC constituency kaparlo ang kang aradatum abatay-batay KARBI ang longotan mas council along kithikiding atum pen di puke kabjiapan dolong kedon pipedet ajok rong arat thorpak pen cheka dolong kasalamat sai kiding padopon pusi kat news long birta nang pale lang ikta
Diforo ke kabjia phandrong arap tum thur pak pen chegadolong ke kim laso chegadolong ke kim adim la ke difu manja kachilenga towar bipen meter cap anta avelo mate gari motor pen ke dam boma hutsedame labang sodolong thekang longji chirop ingtia rong manai terang arong rong pia rong sikari teron arong gurkha basti pen chenglok ongdung arong arap tum mandai hitian kedam ke wa phan katebok nai atowarlo ningkreng ningtia hurason ke body bor a langroi hat meji minute cap ingkoyang bong difu manja kachilenga towar pila pen manja hiti kele rong jadimsi langkite hut mate barla porson ke kachilenga phan ralatum thidung anaka tora chetong nang rinti lo posiratum pen pachini Kichari Ausumar, Chodor Chola, Kisukyun e Hutason Kikipon Kiwan Pen Danglok, Penang anak Kisung Chitong Nang Rinti Lopusi, Radatum Pen Pachini, Kidam Tang Penana Ningkan Pen Lo Radatum Chirop Ingtiarong Kachilenga Towar Along, Difora Thak Dolong Kikim Kirang Ponjia Pan CM, EM Lapen MLA Tuma Panchuning Rilo, Bon Sitame, Piniarianta Sai Kideng Japan, Avelang Pusi Radatum Pen Ningjirinti, Lasin non Carbian Autonomous Council Kichari Kitingatum, Pen Rada Kisung Apotak Matara, Dolong Kidon Japan Sai Kideng Japan, Towar Cholang Rinti. Non malam sopor pandina parman birta mengton panik senang. Sirak non, birta kami nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8th, 9th and 10th of January 2018 at SBI Difu branch, Lumding Road. Up to 50% discount longpo, loan kachitu une atubapan. Labangso abarsai kami endonon, lapen bank loan chipi une pen chapajog dunon. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimji phansi jitam bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti kulat along Longpon Ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Teso alang kecu ajang tu Tharmit aduk Telua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu Longpon Ikji. Dihin mo pipothot birta long wang tulum. Dipurong supia dung kedo. An aita ke tape atum pen alom lom ita ador ke pabat apotha KARBI Youth Organization atum pen. Kachini kangtung la pen KARBI Autonomous Council ke chari ke thege ding atum setami la sopotha kelang chari dun japan kachuning relam the chepaklan. Kidamtang arkoi ni pai crazy arni birta lolong hem kikim kerangapan ita dor ke pabat aputhak paklang ponlo lason si ningkan hiniang bong phong plian ita dor ke pabat ke aron kali pusi kewayo general secretary sim terone hinpen birta pacheta alang ni kapachini ateng ke kidamtang suri hini rakre trok ningkan malom ke ita plang long sika plira near cap anvetlang setami laso ningkan hutsi sika phora ingkoi an pabat pondet lo la so phi suri hini rakre trok sia ningkan keching malom iplang along sika trokra klikep an pabat thulo non puthot iplang along sika trok sira ingkoi an pabat pon thulelo la sila puson thangbak be alom lom ador ke pabat ke aron kali pusi kewayo general secretary sim teron pen pacheta ka lo long pen pachini ampar da KARBI Autonomous Council kelang chari kethe ke dinga tuma phan setami labang sopotha kelang chari dun jiaphan alang lihin pen chuning ripon padu Pini arkoi ni pai kretrok siarni ada por pai kresia porpen asatum
pen dharna kang ni pado ponsi Deputy Commissioner Arideng epak pin pora lokapajir dama birta kat news long birta nang pale. All India Central Council of Trade Unions to Punjab ponsi asha to bainong pipon pamenang po nonason honorarium sika suri sivet ke dorde pu pen chenglok ke mangson andisia pan people alo pipa jerdam japan chesik chedang padopon lo posi asha mai pimirson teron pilapen kongchun bang pigita deka dumben lamthi chepaklang pon. All India Central Council of Trade Unions National Secretary and State Secretary Subhas Sena hin penta pherangka theno ke chesong lamthi kijai pon pado. আমি বিশেষকৈ আমি 2006 চনৰ পৰা আমি আশা কাম কৰি আছো কিন্তু আমাক দৰমহা দিয়া নাই কামটো আমাক বহুত দি আছে আমি বহুত হেৰাসমেন্ট পাইছো আমি মাহেকত 1000 টকা দিয়ে কিন্তু দৰমহা নহয় সেই কাৰণে আমি মাহেকত 18000 দৰমহা পাবলৈ আমি আজি ডিমাণ্ড কৰিছো আৰু আমি মেমৰেণ্ডাম ওলাইছো বিশেষকৈ আমাৰ তাৰমানে কি হয় আশাসকলৰ প্ৰতিটো কামতে ইনসেন্টিভ হয় ইনসেন্টিভত অকমান যদি খেলিমেলি হয় এটা ধৰক ইয়াত মেডিকেলত যদি ডেলিভাৰী নহয় তেতিয়াও আমাৰ খেলিমেলি থাকে আৰু ডিমাপুৰ গুচি যায় পেচেণ্টবিলাক তেতিয়াও খালি ইনসেন্টিভৰ ওপৰতে হয় আশাসকলৰ ওপৰত যিমান কাম জাপি দিছে কিন্তু সেই অনুপাতে দৰমহা নিদিয়ে মাহেলীয়া 1000 টকা দিয়ে এটা ইনসেন্টিভৰ দিয়ে ভিএলসিসি মিটিঙৰ থাকিব মাছ মিটিং আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ইলিজিবল কাপোৰ আছে আৰু আপোনাৰ ধৰক মানে হেৰি ইলিজিবল কাপোৰ আছে আৰু তাৰপৰে আমি মান্থলি মানে কিমান আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিংৰ কিমান হেৰি কৰিছো তেনেকুৱা বিনিময় লৈ পেলাই 5টা অপচন লৈ পেলাই আমাক দিয়ে হেৰি 1000 টকা এই এটা মিটিঙত যদি মাহত আমি ৰিপৰ্ট দিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ মানে 100 টকাকে কাটা হয় সেইটো এটা আৰু ইনসেন্টিভ হিচাপত আমাক দিয়া হয় মাত্ৰ এটা ডেলিভাৰী কেছত মানে আপুনি এতিয়া ঘৰত আমি ডেলিভাৰী 3 মাহৰ পৰা আমি কৰা হয় 3 মাহৰ পৰা আৰ্লি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ পৰা গোটেই কামখিনি কৰা হয় গোটেই পেচেণ্টজনী মানে কেয়াৰ লোৱা হয় কিন্তু সেই পেচেণ্টৰ বিনিময়ত মাত্ৰ আমি ডেলিভাৰী হোৱাৰ পাছত 400 টকাহে পোৱা হয় মানে এই 400 টকাই আমাৰ হেৰি হিচাপে হয় কিন্তু আমাৰ মাহিলী দৰমহা হিচাপত কোনো নাই কিন্তু ডেলিভাৰী বুলিয়ে নহয় আমাক বিভিন্ন কামত জাপি দিছে এতিয়া মেলেৰিয়া কাম কৰিব লাগিব আমি টিবি কৰিব লাগিব মুঠতে এৰিয়াৰ যিমান প্ৰবলেম আছে মানে গোটেইখিনি আমি প্ৰায় আমি কৰিব লগা হয় কিন্তু আমাৰ দৰমহা নাই মানে Pini KARBI Prime Time News abang kela pon sekang ton poniklo lain bom the card news channel to meet hak me korang tu.